Zarobljena Crna Goro, Srbijo i vi kolege iz kazneno-popravnih ustanova. Vučiću, Kurčiću, izmislio si sa doratom se informera aferu Zvučni top i optužio studente. Došla ti je kao kez na deser da skreneš pažnju sa ubistva na Senjaku i Nikole Mirića, koji vam je spektakularno pobjegao sa 5. sprata. Kad je hapšen, udarne vijesti, specijali, vanredna uključenja, a sad tajac. Ćutite, nema javnost pravo da zna kad vam nešto nije u prilu. No, Jadove, da te pitam, imaš li ti makar jednog savjetnika koji smije da ti kaže da svakim novim spinom toneš sve dublje? Ili su svi oko tebe zaposleni isključivo na poslovima klimanja glavom i tapšanja po ramenu? Sa strane djeluje kao da si toliko zagazio u sopstveno blato da ga već smatraš prirodnim staništem. No, kod tebe jebe Kurčiću, ti više nijesi tema istine od koje nećeš pobjeći. Pošteni građani Srbije i vi čaci, spremite medenjake, može i ledeni čaj, vrućine su počele. U međuvremenu na kanalu Medeni sve zna osvanuo je video u kojem Nikola Mirić iznosi svoju ekskluzivu o tome koga je angažovao, za koliko novca i sa kakvim zadacima. Čekamo da pravni tim okači video na našem kanalu Medeni sve zna i nastavljamo da pumpamo još jače, glasnije, brže i sve zanimljivije, dok ne dođemo do finala. Voli vas vaš Medeni.